Isigaba sokuqala. Ukuzwisisa kabanzi ngemibiko engachwayisiswanga yahluzwa. Ngiyakwamukela. Namhlanje siqala uhlelo olutsha mayelana lemibiko engahluzwanga njalo engachwayisiswanga ngokuqondileyo. Kulolu hlelo sizachasisa ukuthi ngenjani imibiko esikhuluma ngayo njalo bubi bani ebulethayo. Bese sikhangela ukuthi kuvele kuqakatheke ngani ukufunda ngayo. Asiqaleni. Imibiko engachwayisiswanga yahluzwa liqiniso elixotshaniswa lamanga kulokho esikubonayo, esikuzwayo kanye lesikufundayo. Lokhu kuza kuyimikhakha emithathu ehlukeneyo. Kukhona imibiko engamanga esuka yatshiwe ngephutha. Singazekelisa ngokudlulisela phambili umbono othile onxele wena ungakwazi ukuthi awuqondanga. Lokhu ngesingisi kuthiwa yi-misinformation. Kukhona okubizwa ngesingisi kuthiwa yi-disinformation lapho umbiko ongamanga watshiwa khona ngabomu. Injongo kuyikukhohlisa, ukuphica loba ukulimaza. Kuzokuba khona ke njalo ukuthola umbiko oqotho njalo liqiniso ugotshiswa ngabomu noma usatshiwa ngendlela engalunganga. Singazekelisa ngokwatshiwa ke laphana kwengxoxo eziyabe zenziwe ensitha. Lokhu kubizwa ke nge-malinformation. Kungabe kungasiyo nto entsha leyo kodwa imibiko engahluzwanga exwayisiswa isimemetheka ngesikhulu isiqubu njalo isisabalala ngamandla ukwedlula emuva. Lokhu kubangwa yini? Intuthuko esikhona kubuxhakaxhaka bezolwazi isiyenze kwaba lula ukungena eziphaleni zolwazi ebezivele zikhona la kulezi ezesikhathesi njalo indlela abantu asebesamukela ngayo imibiko isiguqukile. Imithombo yemibiko engachwayisiswanga yahluzwa ichiyene. Igoqela ohulumene, osopolitiko, izikliwe ezisebenzisa ubulembu, amalume phozisa akwezinga eliphezulu, osaziwayo, inkokheli kwezokholo noma izihlobo labangani. Osaziwayo esibathembayo abafana lentatheli zindaba, osopolitiki loba abantu abadumileyo balakho ukumemethekisa loba kusabalalisa ngamandla imibiko engamanga loba ekhohlisayo. Ziningi izizathu ezenza abantu babelane imibiko eduhisayo. Kwesinye isikhathi basuka bejonge ukusiza, kwesinye isikhathi ke kuyindlela yokuziduduza kwabakwesabayo. Kwesinye isikhathi besenzela ukuzizwa bamukelekile emphakathini, loba njalo kuyikwenza ngabomu nje. Kumbe injongo kuyikwehlisa isithunzi loba kululaza thile noma ukudala umonakalo. Umbiko ongamanga ulakho uqalwa ngabantu bezixoxela amathupha. Ingxoxo igcine isiyeqele ebulenjini. Noma iqale ebulenjini igcine isixoxa amathupha isifinyelela la kulabo abangangeniwe ebulenjini. Ingozi balapha. Abantu abazizwa bencindezele bengelamandla yibo abangavikelekanga, ikakhulu uma lo mbiko ongamanga ukhandela ukwenza inzuzo ngenhlupho abakhangelane lazo. Kubasabalalisi bembiko engachwayisiswanga, kukhona abahlala phansi bayibumbe ngabomu, kodwa-ke imvama sekuyikusabalalisa lokho okuvele kwabunjwa ngabanye phambilini. Ngakho-ke umbiko ongachwayisiswanga wahluzwa kusuka kuxutshaniswe amanga, iqiniso elingaphelelanga kanye leqiniso okuyilo. Okuyinto isuka ilawule indlela esibuka ngayo umhlaba isikhathi esiningi ngendlela engalunganga. Ukuzwisisa lokhu kusinceda ukuthi sizivikele thina njalo sivikele lezigaba zakithi esiphila kuzo. Ehlelweni lethu olulandelayo sizaxoxa banzi nge-disinformation ukuthi kanti ivele iyini njalo kungani kumele sizihluphe ngayo.